for me mamo akwa basronko ebatima GH ye fide kese yi so munua banana ama owusu a ene na dane me die ja na ensema trendy wo manga ne mu enamede ebesom wo ye fide kese yi so na no so me fast akonya we so de adama se pass dane dano moje bre de hwe ye videos na ebie mu so no ehun mu aye comment ni adwenche no mu so de etudwa wo ye comment section no de maye na kopon ensha mo pa na me bora ensem no emu no for the past 3 days now no abaye bi are trending all over social media. Inside the birthday I would do any party or and for a bass here any ebiem so no achede a wonya won the birthday no emu na me kana me kire wo ba social media celebrity and din mona for years Montrage the social media name or go by Hajia for real. Now before the phonini be at show mo send on the birthday call ne car or receive a Range Rover or receive a biemuso a daya a canwa to say a check yes from qua ultimate say man in nije SCP on a birthday ni munya no medenia atuta de amano na ni sem de take oda kakra nanso a brand be or NPP form penny phone be asa ba Kenya abayo no emu ensem with new allegations na me can na me patre NPP for overall chairman awoda Ashanti region hono chairman wuntumi asem na meka no chairman wuntumi ababonten abetwetwe mu se Hajia for no na chede wonya won birthday asenia no se Ghana aye chede odema na Mahama, your former president John Dramani Mahama, ne younger brother Ibrahim Mahama no enede achede no emano na sa former president John Dramani Mahama ni Ibrahim Mahama yi yesha ye video sebeto ja just parties no video phone kakra mu twa beto abontima yi hu bi no na ono so edimu akoti atosu so ono so ba ho be gine nipa one abayo no so esaye ye birthday celebrant no one no esaye esani ni twa pictures awudo bebre no nti chema won to be cast na nyankofo dodo na wa because already na kofo speculate say since onu na ye one of the biggest millionaire na oba ye birthday na se bit my possible say one no dey achede no edom oba no na no no wo chemu deeper achede ntia sa achede no eba abayo Hajia for real afa no and odi to just say Ibrahim Mahama yi woni abayo no womo twempre mu odi akasa mpena twene nyen kola de ni bio mpena twene mu odi na abayo no krampo no o allergy ese oye honorable Kennedy Agyapong sa brega na ha de uboni dia hit name pa edi kese pa ati se sembebre aboboba afa no ho wono ene tese ne ex baby mama tese wonne ne ahihye ho da na tese amanyi nse krabe mama e ba be ma sa bre Ibrahim Mahama ye Mahama your former president no ni junior brother Agino Efri honorable Kennedy Agyapong in sema tese sisa dey wonne no etia war chimp na no the allegations we etu jano nkofo do na die woni ka say papa yi asema wo kan wo hu proof say honorable Kennedy Agyapong wonne Hajia for real yi edate da na ebusa for me be say meto aso no aka sa me na me bom semu aka nti yenko he video na waka sa ensem no ewo mu ne wi a ye de to aso no de amamu ne girlfriend your friend Hajia for real anna Ibrahim oda bi ojeje amanfo yire no chairman anna chairman wakoto car se wakoto car ma Hajia for real da wato efie ede aka no ho no waje kemponge because sika ya ya ba power ya ana ni nuan ko wie sika de ma no what I say enti ya ba site wo baabi ani aya sanya me na yi a friend say ankofu bi ya no mu edi document bi ma yan and you hard working dedicated regional minister wono so hunu ade a enya no matter whatever ompre and enya this year obebo number 5 ho de amayan ya what I say I can ka 460 billion US dollars and ke de ama wahireba me say once waju obi re ana waju obi ge what I say also wo de obi ji wo ge ade ya obi ji wo ge ade ya Ibrahim je chawo bi ade ge da oh mi don't mean that oh me o je bi dia me wa be jodi
Me obi to me because of course because Ibrahim no wa yire mu bebre wo ho ya want me kana yire mu nyina ka mefo mu nyina sir aka wo pay temo yire tie how oh me yire mu nim se me you too good what you say won me se otraya what you say me kana yire mu nyina ka mefo mu nyina Jennifer Queen me se ka mefo mu nyina anya Jennifer Queen ase what you say me se me woni ama bebre ya but me nye de won so bi yaketo na se na mechanic no pepepe ene ye chairman wuntumi NPP chairman for Ashanti region wo de atodwa wo ho no se Ibrahim Mahama wo Agyapong efi Honorable Kennedy Agyapong ensem na ono de wo de ne ma te se nkofo yire num ne nkofo girlfriends no wo de no de ba ono Honorable anase Mr. Wuntumi ono no so a no de beje ni girls ana ono no mba ono mo edi sa enkita wode ni dia ene obeche ne pa so ono so onim ye pa se na otumi gi amount for girls no wono so etumi age ne girl ama ono so hu say yes obi age girl ya obi gi girl ya se na nyimtini ka se obi gi girl ne ya no no so afile sa ya oni bi ama no hu say yes oji obi age ya pa ewo mu na no de asem we betu Ghana Ghana focus say Ghana ha say student ensem wa ha o yes like we see more crime sem Mukra authority and kasa said as a powerful men and a more control Ghana ha no wonder mutu akese munufu akese susu ma ho fa mudi nam no etese price da ho no nyasem ketwa mude control yan kasa etese bibie gira musu sesi a hwe wo bi be de keke wodi ye ho Range Rover ene ya da onya no tumi se wo mu control yan kasa power no ekra wo man kasa emu na ebusia for allegations say chairman wuntumi edebetu dwa no Ghana for bi achwe wo mandren ede afan we bi kasa o da bi apa no de atema oken de eni akwemu crampo ni live crampo bi due no approve say Honorable Kennedy Agyapong wono ene ye Agyapong ne ba no baby etese ne baby daddy anase say woni ye Honorable Kennedy Agyapong po edeti da no there is no proof we ehu omutu no together nti wontimi nyina so nka asem bi sa akika bi ana nkofa akika no akodu no okebi o ka ne sa dia Honorable oba be na etime fi Honorable nsa otimi nkofo engine ndi sa ebi so ka se ebetima no kre na Honorable de enim se no ho ma draw so bi otimi bon kwala 22 a oni best 12 women na awon de eden a ne ho ma draw so nti se Agyapong eye bakwa enye surprise enye news bia because ono so yesle na no so no fa obetimi attract eye Honorable Kennedy Agyapong na making kind eye comment ni bi no ma me fa eye vida dia what about say hey you this man you talk papa or say a chairman wuntumi or kasapa and some okenia no ekosi sen or kasaduro we so efi a Benedict and whatever or say so what if she's dating Ibrahim Mahama after all if you will not pay someone else will pay or not there what they about say hey nenti we asem asema chema wuntumi de radio station bia mu chechire mu na de na kempon na de ho fan so ho so no no one pa wo bi fufro penti obi pe no osika ene akade obetim de agea no agea no case ana ene no first what is obi age obi girl na nti won't forget it kra we so efi divina ne dia what they about saying oh I can't believe this I am sure that Honorable rather got tired of her and dumped her for that man to come and take. Honorable cannot be left. Or is she the one who gave Honorable the broken heart? Or to be said, wait here. As some names the power, Casavi or the emoji, a three emoji in Quan, and a data to or be said. A better man in Christ pass, Honorable Kennedy Agyapong, Honorable Bememu, a compreco. Oh, crow bemu. Oh, no, bad me. I will no Bema for first to bet you of any feeling. On Jindy that. Just say Obana Honorable can one of the interviews say sa Obana man broken heart man isu yes and maybe na or no Agyapong next up the own jindi that say wo bitimi je oba efi Honorable ensem midivesi hanum say na mi bisa say won so
wa dwenkyerɛ ɛfa nsɛmsɛm amabɔ so deɛ yɛ hyɛma wuntumi so de abetu dwa ɛfa Ibrahim Mahama former president John Dramani Mahama ninya bema or alleged say ono and the latest boyfriend of Agyapong and ono so na behind the brand new Range Rover ni ebiem so no mansion na o receive as gift won the birthday no as in ebiem so no de kaka won say honorable Kennedy Agyapong na Agyapong on the baby daddy na Ibrahim Mahama Eshim no efi honorable ensem de wodwe fa ensem ababo so nia no fatu dwa ye comment section ne bomoden a share video we fam wo bibia no no so ehu de koso no kra bi e wo mbia no beto dwa subscribe ye de besoma ye de besomo ye video kese yi so enu ti channel so na ebusuafo follow yen ye IG page me din edina na ama owusa aha na me de bese ne channel so na me aduma ye besan edi enhyemu biem makramo. Yo, too much GH nie. Ghana for Ashefo, Etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no. Subscribe wo na ehintasem. Ensema ebuafa on my Ghana so. Ena ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho ana de bia mehwe. Abrechefo, ene Ghana for. Mo amowiasa fa na ina. Me recommend emamo. Too much GH.